Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfundure muri Tanzania. Umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi muri Tanzania Bwana Tundurusi yagejwe imbere y'urukiko rwa Kisutu kuburana ibyaha byo kugambanira igihugu no gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi akurikiranweho. Bwana Risa amakuru avuga ko yakanyagatsemba kuburanira ku ikoranabuhanga ry'amashusho. Urukiko ruhitamo kumuzana mu rukiko. Ikinyamakuru The Citizen cyeswe Bwana Tundurusi yagejwe kuri gereza mu modoka mu bwoko bwa Landikuruza isanzwe utwara abanyururamara nibura iminota 3 hanze mbere yo kuvanwa bajya mu rukiko. Iki kinyamakuru cyavuze ko umunyapolitiki yararinzwe n'abashinzwe umutekano benshi barimo n'abipfutse mu maso batagaragara kandi ntibashaka ko rubanda cyangwa se abanyamakuru bamubona ngo bamufotore. Abanyamakuru muri Tanzania bavuze ko imodoka urebeye mu kirere ushobora kubona Tundurusi usanzwe ari perezida w'iki Chadema azamura intoki ebyiri hejuru asa n'usuhuza abantu mu buryo bw'ikirango cy'ishyaka rye. Ubushinjacyaha buvuga ko Bwana Tundurusi bumukurikiranyeho ibyaha bibiri bikomeye, ariko ngo nubwo buzazana abatangabuhamya bamushinja, ibyinshi yabikoreye ku rubuga rwa YouTube nagamije kwangisha abaturage ubutegetsi. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko abantu benshi bari baje gukurikira urubanza rwa Tundurusi nubwo bwose batorewe n'abashinzwe umutekano bari benshi ku rukiko, barimo abapolisi basanzwe ndetse n'abandi bantu bapfutse nk'abaninji utamenya baribo kuko batagaragaraga mu maso, ngo bitandukanye nuko byagendaga mu baburanisha yabanje ubwo abashinzwe umutekano bawurindiraga hanze y'urukiko. Iburanisha ryo kuwa mbere bari bicaye mu rukiko imbere kandi ubona ko babukereye ngo babuze buri wese washaka kugira ibitamugene wamenya. Ni urubanza rufite uburemere bukomeye cyane ndetse rwahuruje abanyapolitiki n'impirimbanyi muri kano karere. Ibinyamakuru muri Uganda byavuze ko Madame Marita Karere utavuga n'ubutegetsi muri Kenya nawe yari yarwitabiriye ariko ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan bumwangira kwinjira mu gihugu asubizwa mu gihugu cye nyuma yageze ku kigo cy'indege cya Tanzania. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Madame Marita Karere wari kumwe n'abandi banyamategeko bagenzi be muri Kenya bageze kuri Julius Nyerere International Airport bakakirwa nabi. Uyu mugore wabaye minisitiri w'ubutabera muri Kenya yavuze ko bashinzwe binjira n'abasohoka bareba ibyangombwa byo bakajya kubaza ababakuriye akamara isaha yose ahagaze yabuze uwamubwira niba agenda cyangwa se agumya guhagarara ku kibuga cy'indege. Ikinyamakuru cyavuze ko umwe mu bakozi bari kuri icyo kibuga cy'indege yageze babwira ko batemerewe kwinjira muri Tanzania batabwiwe impamvu, bahita basaba gusubizwa mu gihugu baturutsemo. Marita Karere yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe yavuze ko atumva ko umuturage wa EAC abuzwa kugera mu gihugu cy'umuryango cya EAC. Uyu munyapolitiki wataniye gutegeka Kenya mu matora aheruka yavuze ko ari bitagenda neza ku butegetsi bwa Samia Suluhu Hassan. Yavuze ko badashaka ko abantu bakurikirana urubanza rwa Tundurusi byerekana ko ari urubanza rufite inyungu za politike. Madame Marita Karere umaze kwigaragaza nk'umuntu udatinya ibikomeye muri kano karere, si ubwa mbere aburabuzwa n'ubutegetsi kuko mu minsi yashize nabwo yisanze ahanganye n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni wa Uganda bumubuza kwitabira urubanza rwa Dr. Kiza Besigye. Uyu nawe ntavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Ibinyamakuru muri Kenya byavuze ko uyu munyapolitiki Tundurusi ariho mu mubiri wa Perezida Samia Suluhu Hassan bigoye ko azamuha amahoro mu gihe cyose ari ku butegetsi kuko nawe atazahumeka igihe cyose yidegembya. Uburayi buherutse gusaba Tanzania kurekura Tundurusi akazitabira amatora yo mu kwezi kwa 10 bushinja Perezida Samia Suluhu Hassan ko umunyagitugu kurenza Dr. Magufuli yasimbuye. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Sudani y'Epfo. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banazwe impuguke mu buzima muri Sudani y'Epfo zavuze ko urwego rw'ubuzima muri iki gihugu ruri hafi gukubita inda hasi n'intambara hagati muri iki gihugu idahagaze. Ikinyamakuru The East African cyavuze ko nibura 250 bakeneye ubufasha mu by'ubuzima byihutirwa kandi kubafasha bigoye ukurikije uko igihugu kiri mu ntambara, hamwe abakora mu buzima cyangwa se abazana ubufasha batabasha kubona aho banyura kubera intambara. Abaganga batagira imipaka bavuga ko bakoreraga bagafasha abaturage barenga 110 harashwe y'ubombe harasenyuka. Ubu abantu nta bundi buryo bwo kubafasha babona. Umuryango wa MSF uravuga ko ibikorwa by'ubuvuzi ari byo biri kugabwa ibisasu n'amadashyikiye ubutegetsi bari mu ntambara kandi byari byaremejwe ku mavuriro n'ahandi nk'aho hatabera imirwano. Aha bivuga ko harashwe ni ku bitaro bya MSF biri ahitwa Old Fangak aho ni muri leta ya Jonglei. Ikinyamakuru kivuga ko MSF isanga ikibazo gikomeye gihari uretse kuraza ku mavuriro abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga bakava mu byabo bikagorana kubageraho ngo bahabwe ubuvuzi kuba bukeneye. Ubu mu ntara y'Upper Nile haravugwa nibura abantu 60 bahunze, abarenga 50 bahungiye muri leta ya Jonglei, hanyuma abandi bari hagati y'ibihumbi 20 na 30 bahungira muri Ethiopia. Ubwo bose kandi ngo niko bakeneye ubuvuzi. MSF yavuze ko ikirenga iki ngiki ari abaturage barenga miliyoni bari gutahuka kuva mu buhungiro mu bihugu birimo za Kongo, Kinshasa na Sudani, kandi bose bakeneye ubuvuzi bakaba batabubona kuko abakorera hasigaye hibandwa mu gutera za bombe. Uyu muryango wavuze ko bigoye ku bagore batwite uko batabasha kwitabwaho, abana bavuka nta nkingo bahabwa, n'abasanzwe barwaye indwara nk'igituntu nabo ngo ntibabone imiti. Abaturage barenga nibura miliyoni 12 muri Sudani y'Epfo usanga bafite ibibazo byo kuba batabasha kugera kwa muganga kubera ko batuye mu byaro, kuko batabasha kugera kwa muganga kuko batuye mu byaro henshi atanari noye na make yabonekaga ari gusenywa n'intambara. Imiryango itera leta muri iki gihugu yasabye impande zombi zihanganye no kuvuga Salva Kiir utegetse igihugu n'Riek Machar bahanganye kugira imukiremwa muntu bagasubira mu masezerano arangiza intambara bageranye na 18 abaturage bagasubiza agatima mu uko bikomeje gutya byazangira abantu bashiriye ku icumu
kubera intambara imaze imyaka n'imyaniko muri icyo gihugu. Naho umuvugabutumwa ukomoka muri Nigeria wahanuye intsinzi ya Perezida William Ruto mu matora aherutse muri Kenya yadukanye ubundi buhanuzi avuga ko politiki ya Bwana Ruto irahanyerera ndetse ko amatora ari imbere no kuva 2027 nta cyizere ubona afite cyo kuyatsinda. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko umuvugabutumwa unahanura witwa Elijah Ayodele yavuze ko muri 2027 Ruto atazatsinda amatora ahineye kuko yitandukanije na Gachagua wari icyegera cye kandi akaba ari busa n'uwarubitse umutsindo wa Perezida William Ruto. Uyu muhanuzi yavuze ko William Ruto yagiye mu ntambara zitari ngombwa akisanga urubyiruko rwamuteye umugongo, amuhanurira ko niba atagize ibyo ahindura atazagaruka ku butegetsi kuko bafite amajwi 15% kuba yagaruka. Mu byumvikana nko guhanura umuhanuzi wo muri Nigeria arasaba Perezida William Ruto kwiyunga na Gachagua bakongera bagakorana niba ashaka manda ya kabiri bitaba ibyo ngo yibagirwe ubutegetsi. Gachagua nabo ubuhanuzi bumuvugaho ko akwiye kuba amaso kuko azagirirwa nabi kandi byaratangiye. Elijah Ayodele yaherutse guhanura ko niba Perezida Ruto adahagaze kuri Gachagua akeguzwa nawe akwiye kuzengutwa nguke. Uyu mugabo yavuze ko ubuhanuzi buvana ku mwana kandi ko Ruto ashaka yagira ibyo ahindura ariko biragoye ko yasubiza Gachagua ku mwanya wa Vice Perezida. Ndetse amakuru buravuga ko ubutegetsi bwa Kenya bwa buri gushaka uko bwafunga Gachagua bushinja guhumura urubyiruko rwigaragambije rwamagana ubutegetsi bwa Perezida William Ruto mu mwaka ushize. Nasimbukiye muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe inteko ishinga amategeko ya Uganda yavuze ko yiteguye ko kuwa kabiri umuntu uzaka mu nteko ubwo bazaba batangiye kwiga ingingo ku yindi ku mushinga w'itegeko rigenga igisirikare cya Uganda UPDF Bill 2025. Mu cyumweru gishize habayeho kutumvikana ubwo iri tegeko ryasinywaga mu nteko ishinga amategeko basivile n'abasirikare batumvikana uburyo igisirikare gishaka kuyakiburanisha abasivile kandi urukiko rw'ikirenga rwarabiteye ishoti. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditswe y'aba leta n'abatavuga rumwe nayo bose ngo bamaze kugura intwaro zo kurasana kuri uyu mushinga. Abatavuga n'ubutegetsi bavuga ko nta mpamvu yo kuba inkiko za gisirikare zikwiye kuburanisha abasivile ndetse bagashinja leta kwigiza nkana ku cyo yita ibikoresho bya gisirikare. Perezida w'ishyaka NUP Bwana Cyaguranye Sentamu Robert alias Bobi Wine yasabye abadepite kureba bakazanga iri tegeko ngo ni ukwikira umugozi mu ijosi. Perezida Museveni ashinjwa gukoresha inkiko za gisirikare agamije kumvisha abamurwanya. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko Bwana Cyaguranye yibukije abanyayuganda cyane cyane abadepite bazatora ko bakeka ko ari uzabambwa gusa nyamara buri wese kwa Museveni ari umukandida wo kubambwa. Ati no utumvikanira Perezida Museveni cyangwa se mu gatsiko ke bakomeye bazakoresha iri tegeko bakujyane mu nkiko za gisirikare bakumanike. Arongera ati n'uvugana nabi nabo mu mbere bazareba ikintu bagishyire mu isambu yawe ujye mu nkiko za gisirikare cyangwa se ushaka kwambura isambu yawe azitwaza iryo tegeko akugereho. Hari bamwe mu bayobozi mu nteko ishinga amategeko ya Uganda bongoreye umunyamakuru bati tuzi neza ko kuwa kabiri inteko uzakorera mu muriro hazashya ndakurahiye iri tegeko nirivugaho rumwe. Icyakora icyo Karere muri ku butegetsi risangana ubwiganze bw'abadepite mu nteko ishinga amategeko bivuze ko rizahita uko byagenda kose. Mu cyumweru gishize abadepite bavuze ko icyo Karere riri gukabya kuko ridasobanura ibintu neza kuko mu kuvuga ibikoresho bya gisirikare ngo ntibisobanuka neza uretse gushaka kwitendeka ku icyo NUP ryambara ibirango leta ivuga ko ari imyambaro ya gisirikare. Agaseke k'amakuru mu Karere ngafunikire muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe ko Kiliziya Gatolika muri Kongo Kinshasa nenze icyemezo cya leta cyo gufunga banki n'ibibuga by'indege mu bice bigenzurwa n'FCM23. Leta ya Kongo yahagaritse ibikorwa remezo by'M23 yafataga umujyi wa Goma ku bibuga by'indege byagaragaye ko byakozwe mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'ikirere cy'igihugu. Kuri banki ho ntiyatanze ibisobanuro. FCM23 yasobanuye ko mu gihe umujyi wa Goma haberaga urugamba muri Mutarama uyu mwaka ingabo za leta ya Kongo zangije ibice bigize ikibuga cy'indege biri mu ntara w'ubugenzuzi kugira ngo kitazakoreshwa nyuma yo gutsindwa. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko umunyamabanga mukuru inama y'Abepiskopi Gatolika muri Kongo Musenyeri Donatien Nshore yatangaje ko ifungwa rya banki n'ibibuga by'indege mu bice bigenzurwa n'M23 ryatumye abaturage baba mu buzima bugoye. Ati imbaraga leta yashyize mu ntambara ziri guhungabanya ubukungu bw'igihugu kandi zigira ingaruka ku mibereho y'abaturage cyane cyane muri Burasirazuba. Ifungwa rya banki n'ibibuga by'indege mu bice bigenzurwa n'M23 riri gutuma imiryango myinshi iba mu buzima bugoye. Senko yaganirijeho muri leta ya Kongo ndetse na M23 yumva ibyifuzo bya buri ruhande biganisha guhagarika intambara nyuma y'abisabye impande zombi kugirana ibiganiro bitaziguye. Iteganya ingurane Perezida Tshisekedi mu minsi iri imbere kugira ngo yumve icyo bivugaho. Hanyuma ari ku mirwano yadutse mu gitondo cyo ku cyumweru hafi ya Nyamamba umujyi uri ku nkombe z'ikiyaga cya Rubere nko metero 60 uvuye Bunia mu ntara y'Ituri. Igisirikare cya leta ya Kongo cyavuze ko cyongeye gusubiza ibintu mu buryo ariko kikaba kimaze iminsi nagihura n'ibitero bya hato na hato muri Karere nk'uko igisirikare cya Kongo FARDC cyabitangaje ngo ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi biri gukorwa n'abarwanyi ba Thomas Rubango barekuwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha wongeye gutangiza umutwe wa politiki na gisirikare kuva muri Werurwe uyu mwaka. Agace kibasiweho imirwano yabereye kagera kure ya Nyamamba ku cyumweru tuza ryari ryagarutse Nyamamba ndetse no mu duce twa Katoto Morabo na Rupa. Tumwe muri utwo duce duherereye nko muri kilometero 30 turutse mu mujyi wa Bunia. Kuva kuwa kane utwo turere twagaragayemo imirwano ikaze nk'uko iyi nkuru ya RFI bivuga. Imirwano irimo intwaro ziremereye n'izoreje yahuje ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba. Kuwa gatandatu FARDC isagabye igitero simusiga Iropa igisubizo cyabonye nk'aho cyari gikomeye
na societe civile yaho bivuga ko inyeshyamba zasubijwe inyuma, zimwe zari zambaye imyenda ya gisivile abandi bambaye gisirikare, bari bitwaje imbunda za AK-47 zikunze kugaragara muri kano karere nk'uko igisirikare cya Kongo kibitangaza. Ngo izo nyeshyamba zabungiye mu mashuri no mu nsengero bitakigiramo abantu nyuma yo guhunga kw'abaturage nk'uko FARDC yabivuze. Abategetsi ba gisirikare barashinja ihuriro CRP Zaire kuba inyuma y'ibyo bitero bayobowe na Thomas Rubanga, uyoboza n'umuyobozi w'umutwe w'IPC wahamijwe ibyaha n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuri ubu ngo yabari muri Uganda. Hanyuma ariko amafaranga yari agenewe kwishyura umushahara w'abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC bakorera mu majyepfo y'intara Kivu Amajyepfo yaranyerejwe. Iyi nkuru yatangajwe n'umuyobozi wa brigade ya 11 mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryageze kuri Radio Okapi ku cyumweru. Muri fax yandikiwe abayobozi batandukanye b'umutwe wa gisirikare mu karere, komanda brigade yasabye umuntu wese wabona ukekwaho icyaha cyo kunyereza mu mafaranga ariwe Colonel Nkuru Kirenge Derife kumuta muri yombi akamukiriza ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare buri hafi. Iyi nyandiko ivuga ko gutoroka k'umusirikare mukuru byavumbuwe mbere yuko batangira igikorwa cyo guhemba mu minsi yashize. Ubwo kunyereza umushahara w'abasirikare kuje mu gihe imirwano ikomeje kuba hagati y'ingabo za leta ya Kongo zifatanije na zirindwa n'inyeshyamba z'M23 muri ako karere. Umuvugizi w'ibikorwa bya isukura mu majyepfo yemeje ayo makuru nta gutanga ibisobanuro birambuye. Mu rugendo yaruze gukora muri Uvira, umugaba mukuru w'ingabo za Kongo yashimye abayobozi ba politiki n'abasirikare kuba barirwanye imbere y'inyeshyamba z'M23 ubu zigaruriye umujyi wa Bukavu n'utundi turere twinshi two muri iyo ntara.